Mahoya maya nimo mamurite Anne Waiguru ta mutongoria wa kaunti ya Kirinyaga kuma umuthi. Aikari kuma miena itiganite thiini wa kaunti ino nimekinyirie gwikira uira gutugirio kwa Anne Waiguru. Uhoro uyu wonekete ta mehaririria make ma mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2017 kuria kang'ethanira na gavana wa Kirinyaga Joseph Ndathi. Waiguru augite kumana na uge wake akirugamirira ministry ya thirikari cia matura ni ekurumbuia mathina ma aikari a Kirinyaga. Ona kuhana uguo augite gutafania campaign cia kuhujia thayu. To mwaka nyambiririe mbara na mundu kana kurumana kana ki ni nguthie njira andu ria ngamekera na gugakorwo na manifesto ni tukamonia na county plans iria tugakorwo tuki-implement. Gutugirio guku ni makinya ma guthie na mbere na ngucanio nene thiini wa kaunti ya Kirinyaga. Kuria Waiguru na gavana Ndathi mekwirutania o mundu mwena wake kuha muingi mbere ya githurano o mutongoria na mwihoko niwe ukayukia uhotani.